Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Kawaskasi Students Union WKSU bat Kamegalaya Youth Federation MYF kilapan pau ya kajing ngokia halor shibon kijing bambiang kibala lap lengba ka RTI kabala pan na ka office jong ka PWD National Highway bat kumjoru na ka office superintending engineer ka Nongston hagabe day bat ka project na panbha ya ka surok na Nongston chawa kaji. Kat kum kajing to ki arseng la lap badan bontli kijing duna bat kijing bambut renti ya ki kendon trekam. Laong bakat kum kejing yakut por ya ketika surok ladai ban pendap haus nam araja arpusan hendrai hadu menta kekam kadang sakut bat empat dap setia. Kiseng kila ong ru bahadu menta empat la ban yo ya ke completion certificate bala lap ru baka company ke bapentrai ke project kam don ya ke legal binding of agreement ke balong ke wei na ki mat ki bapenlong ya ki ban bo jingkli halor ke kompentrai kam ya ke project. Nolor kata lalap ru ya kejing bam don kinala ki babiang bat bon ki wei pat ki jing duna ki balaban kata ya kejing long jing man jong kesurak bat ya kejing singan ki nong leit nong wan. Ki arseng ki lapan paru ya kejing sok ya lor kejing syak kata ki nong song snong ke betray ha kata ka company ha ka ban nadu usnam araja arpulai wat hadin bakil ladap ban ya kendo ya ki bor badai pej bat ki officer ki bahlor henry ki nong tray kim pat yo setia ya ka bai nong jong ki. Na kaliang ki arseng ki lapan bana bakin kersan purai ki nong song snong ha ka nu kudu kesin jam bakin shim la ka long da ka jing ki pat ba ni ki nu ki wei pat ki lat jing ki ban long kat kum ka an ban pen bor ya ki badai pej bakin pen baj no ikini ki jing bat pendap hok ya ka project surak na Nongston chawa kaji. Atli kiseng ka WKSU ada MOF dan bahkan yang RTI ke bayi ngelai ya lum cintip menyelampan dan bakat nat DWD NH bahkan juga na kenat itu superintending engineer juga Nongston pada kaji ni kan rehabilitation and upgrade yang kesurok Nongston juga kaji. Aku ke project bala bumi dekat nak di NH. Di ngilap sipun ki kene ka dimetai ke surok kalau ba ajing sya kene ke surok ka dewan dep hawa wajar pesan karkum ka taka extension of time ka badam lah di lai benta. Di hadu muta kene ka dimetai ke surok ka padep bat empat euro ya kata certificate of completion. Di kini di zona kiba dari ketim petrai dari surok kalau kendom kan ramah pada pemudon kejing stand kejing kut ru adu minta padu minta kita trai adu ne ajan ru ka project dan kut na adu ada japsan de sakoi kalau ba kami ke company ka balai kalau ba habria ba breach of contracts ya kan ru kan company kerapan kain pada kamton ka ya kata ka legal binding agreement kabalong katkum ke kailan jongka Ministry of Road and Transport Highway. Kini jimun kain company. Pat sibun ki eke kalau ba highway berkajing bom yang kinala. Pat kajing bom biang kesurok teng kesurok karet. Hakajing jauh mo, haka measurement teng kahe. Kita ki sibun ki eke. Pat hakane kesurok nilap ba habagi lain banjirin kalau ba. Kidon ki surok ki benta ki portion kalau ba kisna kilong ki babia bat kidon ki portion pat ki balong ko koram ki balong jili pat imat ba ya kan ji petrai kan ke surok kalau ba petrai da lain ki kontraktor tak tahu kat kadang ke jing per ke surok apa ini berkali ke RTI sibut ki ngun permission dari kamsyak kapor nah kalian ngi atli desain habis ke RTI ke balik ulu bagi jing toti hari petrai ke surok pada kejim bomba pendap adu mentah balap tamu usnem bro jika ada pesan buang amane dia namno dia adu mentah ada satu dulu belum pernah jun kalau bang pandai ke stop di apa dia benar ai yang kalian rasain nisa sini kawai kuno balik pada nisa talk ke komplain ini nama file ke PL ru dan kam apa dia kejim bomba banyak kat kum kendon jauh ke Ministry of Road and Transport Highway. To hadin ka nega RTI
kemana yang jungi arseng ila lewat ban ngayok kumtu kumalap chai presiden yo WSU sementara ngin phaidin pat syakawai ke benta kabagi paradok persnam kumbang yo haki news hagi media pat hagi jingkran yo katau gane ya kaba kini kinong bela paradok persnam jungi nadu arjar apply senam arjar apply hadu benta arjar penreu kaba kimat jinga kalong ba kani company kaba ai bela ya kita di paradok persnam jungi haru menta yak bisa kim simala ban siu dap bat om tanggata nrei wat hadin baga nakaliang jong kitu ginong bala paradok persnam jungi kira lek bane penbet haru kibor kibahlor kibade jong engineer SE jong WD kibadan hapo nongstein tenrei kei kabang ka penengo yangi kalong ba hadu menta kim sim don kita jimba kli ya kaban pendap ya jing siu ya kabainong jong kita ginong bala kibala litrei hakate kopini ti nakaliang mitumi ni ai ke jing kersan ko pura ya kita ginong bala ya kaba hakanu benta baki kin penlong jing yakhi lani kin le teknik ni kam nakaliang jungi nyindon senda baki pat ninya kersan ki tat hadu bakane company kan da siudat ya kabainong ke jongki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya